Abolia shonu Ainang keda Aipet nesi igangi terio ngete loka Uganda Kickboxing Federation ido nesi ara ipoledio pe loda etamitor atukotongin airereuna atalantan Patrick OTD egregira loko Uganda Kickboxing Federation kokidena ko Uganda ngesi keoritebe Aboliak lu Ainang keda Aipet kesi Emakoode keda API kuta itama ebine kickboxing o level ebe kai meda taritunga keda asomsene ni pu kura anyu chirojo chochune be epote itesoda again meda aradum na kirona pol tusoma ite sport loka kickboxing isapela ikinet na jarso this day so talent search achamne tingo ibunsa jay kini erono no ibunsa jay kini kedi kilabunu ikanyawuni ido ejoko no ibunsa jay kini kedi kilabunu itomon kapa nga Abolian kapitengo da jay darta paktingini be idio renebu niko nai obu adumbe kapitengo rengo really fit anwegi mangu neja dodo kinso epono ngone ya jari nge darta kapakit konya boda still aja nge itenga ren awanyi no be arrenga ne jaun opportunity sane jasi o kickboxing terengo da perori jenje baka ibe the money it is from where works nyametu niko nai ni swama so aja so de ite adumuno ajokis otoma adumuna arreng na itanya mikosi kalia o kickboxing Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti